O te o folofa ma fa jalofa ma fa felo ia tu fo I lo tau pa ia blo tau ma malu Samoa I le nei fo I teibo le fiafi. E na ua lua miru tau te alai titi ai le I Julai lima ia manjou ia on je roi ni usila nei. Fa malo ma fa jalofa ia fa tu lima anju fo I ma fa felo ai. E le joe amatalia I o le tau tua fa au. Ia mai sio le unanga ma le longo longo po ia li. Le tau tua upu. Ia ala u televisi fa asala lau malawala leo. Le Blue TV, po le Bluwave TV. Ia, ai tau la tu le tātou porokalame. Tau le lima, ia, fiafi, mai lawa le soko fua se e ba ia le aso foraile. O le Tautai A'e, ma le manuia faiva o si o tātou uturo. Tautai A'e ba le malo, Tautai A'e ba le fia. Ia, Tautai A'e foi, ma le alofa o lo tātou ma teisili le langi. Ia, wa o le foi wa. Ba ia tu suru le tino. Ia, au ia ne tātou le lau lua fisi la fai ma avatuli ma fata fo I pe o le tala ia sao luanga le moto le mali toa ia ai langona I tino matangi le lei o lo o manuia me uma I le anga alofa tau mulibuli o le anga le lei fa sosoa ia ma le fa maoni la vea I o lo tātou tapa au siri le langi le fo tai bai nisi o lo soifua o lo tātou muturu ia I pe hau fo I mangaru nganu o le ea fa fitai fo I le tomai wa tu ele tua I papalangi no la tou ngao sia ma amata mea I nei tu ai ngā fola o fa asala rau fa pedea beiso au wala fiso o ta inga I lungo fa teknolosi fa upenga o fa matalanga lea ua mawhai ai o na fa whaingo fie mea malava e lea ngale lei o lo tātou ma teisini le langi ia ua tou sili sila mai ai o va ai atu e le tu langa fo I le leo le ruifo kou lima makua mo tou lava brother love ina ua famiru tau te nei la le Julai lima ia e te tonu fo I o le toe aso fo I le nei o le tautua a lau Bluwave TV ia mai aso le vai aso te tasi ia wa fo I se vanga na wa yeni tatou fa pitoa la vai aso to na ia se vanga na fo I so tatou fa lau wi loa tele fo I o na mo a wantu le tau sala ia pe ia manisi la vo tatou fa pitoa mai tatou company la lo sua ia ai o le toe aso le nei o le tautua ma le tātou proklame o le Tautai A'e faiva o lo tātou tunu lagona fo I lai le tino o lo wa e manuia a e manu faiva o lo tātou tunu ia I le nei fiafi fo I so o stafa fa songa au ma le tu flasa lulu fatini o tausala o tau mamalu Samoa ia o pa ia mai le mata saua se ia pa ia fili ma puritu amata mai fo I fitiuta se ia pa ia fale alupo ia pe amata mai fo I le motu sa o le tui manua se ia ba ia le motu tele o le motu au ma papa I sala fai a talofa ma o folofa manu nua tu fatini o tau sala o le tatou wa fiafila nei as faraili kau ke eva ia inu o le tatou proklame ma le tuafo e o loa ina le asauni e len le vaalele fo I lele ia outou le o masangi me o fai ngā malanga o na whapele I o le tala le pailante fa maule leilo fuspau ioe to tu I lalo lo fa malama le sa tu I lunga fa sa o le papatu o lo no foa tu I lunga lau trailer na tu I lau tau maftanga to e mai tu vai na fa lo lo I luma ioe o le fa sa moanga nga o isi mea ye ke nge fu I lunga ioe fa sa o le le tu o a au a wete mino ino I solo ma le la ve o le tau au o le sina yo o tafa a le o maulo fuspa ofisili mo se me fa popo ai ile extension io io ai la marca minga fa mai male la ngangu mal palang wala ngai le fero tango fa sa mo te te mina na ngangu mai mal palang ma to tu mai fa fo me o me fa longo fo ye wa tu to no lo mai anto wa fia ni si o kanko wa di wa felele na ole umma ea e le fa o ngā mo I a phone so I ai wat na ole tau ai tu tono le atu tupe e ka ke longo fi o e mimika mai maka fe kau I se tau langa fa tau ma le shopping center po sa mo ai e mimika mai mau ka malangu mo nganga ka sia la kala ia oe o mea nga mai lungor valili mai o me to fa fo ui ole ia o folo fa tu fa talo fa tu to tele o tau ia o nga le so falele o le winga la bo fa tole tala le lo no winga o le antifa I lalo le va o le winga no tala le ale pailati no fo le lei o le aka ko wadu nga I lalo
Ole aka ko we vai pa. Ya, feo yo le tala le lei o tau wao I o I mata o ngā luenga. E whaatilo ai ia le pui pui ngā tu wa mapule. A talo fa mo folo fantu le vai ngā le fia fia mai o tau wha ngai tau langi so o se whata whai tau langa ia o le hafo ilo whaalangi ngā fio ngai pantele su ngai wha ngai ngā o le au talai ia o le missionare o le au whai tau langa to e ina o hao ia to e ina malolo manu malo o hao malava tau langina wha malo a whai o le whaiva ua o tautongi a o se seu ua langa tila ua whaapu lou le tua lima. Wha malo a whai o le whaiva I le tua malo na whingano. I o na tātou ua mai whaila ia lea I runga o le tātou proklame si o tātou whaatalofa mo tātou lulu lima. Ai tau tele I atu lunga so whakalofa ia ki o ele te mafuta mai. E fia wha mautula o whaavitai ia ma wha leo fo ia tātou major sponsors le nivanga o le fiafi. Ia le tātou Tasi Market ia ele to tau whaailoaina wa lau vivilu wai le to tele le au nanga e mese wila le live le na sau nei mai Samoa le fo le ato e lau mai se tātou mea tau lima mai Samoa e whaatau ina tau mai le au nanga le Tasi Market whaaftai tele so ka whaafengai ngā reverend to le foa ia ma le fiso swani I se tātou maftanga le nai Samoa ta o le tufa le tā lini Tama tai presteni ia flora e mese fo sunga fa fengainga ia male to tele lava o to le Samoa tatu flima ke ki foi le kai sa valalo fa te tele lava ia to the Pacific Family Health Group le o to si mai o so fa le ala ia a o le ofu atu le ofu o le manto major sponsors of the Pacific Family Health Group ia o te ofu atu le ofu le tatu Tasi Market io fa pe tai a foi nei o nanga o tele foi Maota off Ai te tele tui pui pui o le whanau le pepesi o le misela o le fulu o a umatu ai ngā tui pui pui o le whanau tautua nā e le lava seisi au o nanga wha le soifo maloloi nei te tapa iai Pacific Family Health Group le tali lava o oe e ai me se fo i o le whanau e sa o loto le tele o isi tātou tuinga ia ma e wha akarakala ngofo po a mairu soifua au a o le teimile nei e se alo malo mai malo fefeke mai le kākarakala ngonga ai uma enga o mailo tua o te falo sole skamba voile le sia kasi se kenge voile nga ro tala no ia la le wa io e mafua mai ele ona oni mala ele ona oni tulanga ele ai ro fo finga lo le ole tua fa tu fo ai ole fa da ua ma le fa ma mafa le proclame fai ma fai lo siaki ah io fai ma fai le siaki ele le ia fai mata to o fai tato siaki so se ta vale la vai te aveina le soi fuanga le nei ele aia se ka vale ke fa ka o mai loi le aso mua e ave aia ia ngo ma le fai ngore pepa sui le suau sui fa mama sui pau vai po a me la kangi mai mo pistons fo io le afi e siaki uma e fa pena fo ila le tanga soi fua io na faule fa tusa o lo tātou atua. E te taua o na iei le teimi au fo i ke mama po I lo malosi. Ioi, taua te le vaenga lea. Whaia, o ia ke au fo, ngor fwere o sia ki vaso lea. No, se utoro, watalu wana, watalu maari se fiska ko ori. Fiska ko ori au lea tau te le atu whamaro. Alo whai se usun. Pacific Love. Ioi, e talo wha... Talo ia po lo fioga tu maseve se o se avon talo a me se foi se o so ia so alo le sa e mara le ia la le sa e de mero que ve ko o ve so le de tenne o te ia o fo me se o to ru vai sa ka vai fo mai o va mai sa ka vai fo mai o le se e ka mai o i se teimi wa tau vai mai wa kau kiki le vai anga vale le vai ka e se familia ai sia ka sau se to lua fa pele o te au ia sau o vai atu wa tele wo fu i e malo losi yo le gym o mai o I fea io sa va vale le monga pe o sa vale le au pepe le monga io anga le uma ia ka ko pisi ai wo woki io fa ku
kai ese fo ia ue kala io e fa mai ai o te mana o e siaki a o e po ye se me vai se a lo pisa pisa mai au por kala me ma e fia a io e se a io ai ke ka o fa le kon o re i kai uma lo fia fai to lu ia io e kala ia se o to ia fa kau se siaki mana ia fo ia ma tu do ma ku o ma ko family doctor li mangel ia o watu loa na paule mafua anga o ke kau mangingo vai o to wala yo no tau I ivi o maka ngai me o o siaki e koe malosi e alo ka mai mo ka koe mai e fo ilo ka malosi o ngofo ai la vai fa ngengo fa pengei ngengo fa ana fai taule o fa ingo ngia ka pusa mavava e expire umanta mavava ye ole nofo fiu e ngofo fa tati e matua umi aku le kai me ke ngofo ai mai le taimi e te ala tu e vai si le ngai ma me e sa o le nga ne e uma enga le ngai ma me le umi nga ngofo ai de la fa pupula utala o ro tu ro fa le usiaki so le ai fai mai e uma me nga ma le siaki sa vali mai ga kanga o le kengi o sta mai tai fo mai fiti io au lele ia mingi foi le pise fa mo nga pilo nga sa vali mai ama pepa sa fai mai pi o e ta mo bena pio volico ia ia o le ia o sa vali fa mai your body o le mela le ngo wa tu o ka se sepa ma ka o king io fa mai your body is absolutely great io oh, ko fa kula what excuse me what do you I mean your health ya ale tala na no winga la o ka se ser mai ka ile o ka so fa mai your body is ya ila wo vai mai piwa wo ko ka ko emo ko la king na le oh my sorry your health is absolutely great ya matalo fatu ile fio nga yamur pola por sunga mur pola la ile ma futa ngor proclaim le va gre fiafi sayo lupe batasila ma lor fa ma futa mai akar kamale o vonse pe ya io ele fai ma le siaki matalo fatu le pulenga le Pacific Love o te luan tu Samoa mantua itala botala ave io ka ilo ikala angor kamale o alo petutusa matala fa ile nei mai ya Samoa o mai le tembile nei mafua mai e yai le ka mai fa si konti nga se e ila ka mo ka mai fa si konti ila ka mo small poele pese io ai male au pepese uma na ngor fa ile foi le no na vala aulia se mantu ai nga ile baru se furu se utinai Samoa pau leo se fa ili wo ko va ai ko inga skaili fo ile fa ile ele au fa ili fo ile al poni ya soya ioi kama fo ile le uma ele pese a wa fu le uma fo ile au pese le mingoi si siva entertain ioi ya wa angu saka ko ile ya si vanga nga selintion lo leo fo ile le ke ku fa malo ya ma e fai oro fa fai oro fa le back to future fo yo fo linga fa tu fo te no fa coses ia ai ki ka mingoi o kamala ia Pacific Club ola inga jam la le au pe kolu nga le au pe fa nga de sauduma io ma si o so ya la si o sa Cyrus io Mr Music Man ia male lato au vaenga le luma ka se e minoi mai ia o ka me ki ar mo o yo le ia fatalo fatu mo folo fatu fa solo tatu fa malo ma tatu fa talo fa elisala tali metasi fa dai ma fatu bel nga le fiafi kolita Joanne went malo lavre so fo mo ia fa dai fo il ma ftanga matile pule ia fatalo fatu fo ise to fine au leile ia fo ti misileti tia laiti le mafuta mai nai papakura io malo ale le fa malo si tatu fa mo il pon po ai to tau fai mai foi e to be continue e mai alo foi tanto program tatu to fa le foi ia wa foi fa mo si tatu ainga ia o tatu ia ila foi nei foi taimi fa vonga ona ole tu ole malo ele fionga foi le
tai o le akip kupu a o ye fo ilona sai nei au te roa Lani Freden, hanai, talo fa ilo fionga valasi, ia misi fo maftanga mai tatou Australia, moana, avtali mafta mai, iyo. Iyo nga ai uilanga mai. Libo for ti, iyo fa avtali mafta mai levanga da fia misi fo Filipina a lesi. Tanga loa, ma lo lavale. O no sa ile ria so ma lo fo ile fa totoa. Ia misi fo sunga poasa tea Beato. Le mafuta mai le dei vanga o la fiafi lo fa tele atu mo uto uma. Ia, no ai tu fo yo mafuta mai ia se uso to fa ia tofa pop. Iyo. Ia, ele dei vaga na viafi o mai tatou i Australia. Jay abitua nai, ma lo le mafuta mai se risco unu toa, ma le tau mafuta petelo sanele. Iyo. Ia le nantonu lava, ma lo lava le ono sa ile dei vanga o le viafi. Ina panti ma le tau fo i mafuta mi se fo o mai lanta. Felice. Ya fatalo fatu fo ile fionga ya na nai lupe patasila le mafuta bai fo ile le vanga le fiafi ya bese fo ise uso ya so alo le sa o mai lo fata fanga sengas o wa ai tu lava ya wa eva bai fo ia kilo fo pongi fika la ka mo le sa le sa fai uyo le ya fa tai fa malo longa le tu e le uso ya pe ke wa ko asi o pe o tele wa tu asi o ilo pisi te lo fufu e te loa lava ia e momoli e tu lava lo fa anga ma fa malo si au ma fa malo fo e le uso ma to lua ia e tele fo yo taimi a me se fo malo lava ile apulsi o to fanga tau dio le fala no se madu tafa wale fa tai pa fa le vanga la fia me se fo o si uso au le kasi le au po ese le au le wo ai yo apo sa vai na mai o ele nei fia ia pa tau tonga ile loi neipia ia ile lo mua o fuala au so o situ ainga fuala au tomo famanta fuala au faisua fuala au sumalie fuala au ona ia ma fuala au vasai ata lo mo follow fat Alfred Mongo fa tai ma tama livanga o le ka ko no to YouTube channel so pata lo fatu le to tele o do le elu ngor tanto YouTube channel no au sala ro banti fa tali ma vai se fo ia o le sunga ya Marcelino unasa fa tali ma vai melus paya ia le ma futo boy fa per sunga ya mafutanga la kisa le ma futo le fiafi Braywen Drayton fa tali ma futanga le fiafi tanto proclame ia me se le to tele la fo o to sunga ya lis ia ma le to tele Antonio Pruseu fa tali ma futo mai ya to fo le vanga o le fiafi ia o tatu yai fanga solo el tanto wa borkalame ma to telefo di so to lo lungole tanto borkalame ye nei vai ngau te fia tala no tuai tu sai fo o tanto wa tala to io mai Samoa mani sio nei vai nga ia auto manatu ka ko mo si kaska ko pesi io la tanto mo to pesi lula la vatai ia ba se fo ile to tele o se uso au le ia pale sunga ti akono ia pale my delight ia male tutonga le fritua ia lana ia me se fo io le lanto au onanga le harvest io male taita ila le ia le pai e le ia Naomi ia le fai le lanto onanga fo le vanga o le fiafi fa taile ma mai ia e uma fesika ku kala ko siam popo ia o tala ave mai mar fa papa ma tu la ai manga ia fo ko mai se ko fo ko lu tanto proclame Andrew Asiata Fenica io fa tayale mai ele nei vanga la fiafi ai se tatu pesel nei ia tasile nei pesio tama fa nau fo ia wai longa la vale tutua to ina tama man tu fo ia ka mai ke vai isa mai le vianga o Samoa ele botu tele isa la fai no mo mai pesele ai share solo mai nisi fo io woma ainga ia mana tu fo se ka ko se ka sin ka ko pese o MTV la le ia aru poroka mai longo winga wo kango play MTV ele fakanga ale tofa ia la ulu au pesita po le tofa ia la ulu sala fai au pesita tamale langi io le ala ata tu le pesel ia mana ia lo fo ia vi nga fo io su ta tu dro me se fo ma tu sala fai ta fa pitua tu mo o tu uma lava i rungo le ta tu programi io Jerry Logeni me fole mafuta mai me pone Australia o fe lava le ta for ke lo pelete mafuta mai ai pesel ngai
la kafa ko ko mo uto mai se uso ya pe telo milo le mafuta mai esperten fo i mali tatou pese le tatou fa salong fa pese dis tatou watu isin kala malia mai cases fo ile man tu nei le sa la wina ile cases sunga ya king fai popo ma le mai fai oso pe mai tatou pese ne Nah,
Samoa le Tasi Market mani fula mafu monisio fa matalanga. Talofa lava Samoa. Ole o tau mai fala oloa le Tasi Market ni usila nei tanto oloa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe yo fue ma to launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furu mua fa apea manifo oti. Maleano no ayonisio mea tau lima ese te filipili mai. Mau fo ya tanto tau mafa ese mai Samoa e pe oia. Ula mafe. Fa apea talo ulu mafa. Ise tau o fitel. Pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga. Le Tasi Market. Le Tasi. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaibele watile ua lua se foru mara varu minuto te dele tu la lima le tu tu fa wa lau Bluwave TV. Episode program tu te yai. Mara mwe fa vola juru u livanga o la fiafi. Se fo ba toko fio le to fala ulu sala fai io. Au pesetan ta male langi. Okay. Vai o le manga yo langa ki gala wo was foru wala ingi merka manoa. Io. Ia o le mantako fio fo io le mana quality o le MTV. Iyo. Simple foi basics ele panu ole mania ya mania sili foi upol pese maleleu malo la fa tai fatunga ya nisi foi tabali le tato juru bese foi diso tato pe foi no ta All Pacific Club ole proclame foi le to tele lava tama pepese ke lenga mafuka mayela ka mo suri cap iyo ya o poru partonga ilu pete poru partonga ai sek pula male tele mese foi tato DJs au le ka ko kampese foi sunga stau iyo. Ia male tō tele lava, so vi alanga leo le tua taleni foi. Talo fai niso o tōle ua ilunga le poroklame, le vanga na fiafi, Robert Peterson. Ia me se foi o sina vili, male tō tele lava stu, talo wena, talo mafto mai. Mori fa ono fanga sunga ia outfit mowingo, talo fa kamusta poka yo. Kere lo poko le lo fa filipainga lau sunga le kopo. Ia fatalo fatu proklame le vanga o le fiafi lau so foi tua. Ya, ele kata leo le fionga ya afali le mafuta baila loi Hastings ya male faletua ya anti emala ino ese ya mauto u malava lo mafuta baila loi Hawke's Bay talo fatu le vanga o le afi niso tatu talo to mai Samoa ya makako weva eva ifo ngor kako prokalam melu sipaya ya ele ko ku ele le wingo lo sauna no ina ele to avito e kire ko er ko kasi o vai foma le ese kia fa to ina ai ole auli na lela po nei foi lesa fa tulanga mai e lawina ile unga ole sunga ia malele paulo po o king fai popo wailua ia le to tele male sunga ya le mai fayoso ia ai peitai ua ta pena antu to lo muli aloia matulanga fa pena ia ai fa maila sia o mau fa to doina io ua ai ile men kupu kongole fa masing o to po waila io mali o le asa uni foi le o foi to lo ma vai nga fa benai ina ia la sauni laulei unga
man tu o le ua kiuti le wali nei wo fa maonia to ya la o le lau mai pe fia kausanga po le afo il fasalanga peita sai se mena tupu ioi tala la vaia no mo mai fo ina inisio wa mo so oi na yai le taimi ole o le tulanga le ia e fa be na to tula i fa to pe ai le uso ya king fai popo mai e to talo sanga ina le fa msino o yo fia sui langa roia ioi o to talo sanga antu ua ia le to mana o loia o lo tu moia ia ai o fia sui langa loia e to vatu se avanoa ona ele o pe o fa maliina le finangalo le sunga ya malele paulo ia e tu sa yo tau mo fainga mata penanga lana loia ataro fatu le sunga ya mun le pa be se foi yo fale ali siale le mafutu mo proclame fele di to be se malo mafutu bai se foi to tele o to le filtu ya lupe o tau si a lupe o le tau si o le to fai la urule sa pe se kula musika ya me se foi la anko botulo le mafuta be ngor program ai ole vai ngala na mali la vana jula mai kula i lunga sunga malili ma fa pe atu lo fio ngai le famsin o mga suila uloya ben fa ko me se vango ya tula ka fa pena e kasi al mafu anga le nga suila uloya e mafu anga tau ai i sia waka mai wa mo so o ya nga mo mai o le fa le wale io tula ka fa pena ai pe on ofa yatu o le wa mo so o tu fa tu toina ya o sa mo fu ele hangi me lilo io pe wa mai ngi kuskusinga pe le ngi kuskusinga wa au mai ya ai antonwe o ai nga sawi kuang kuskusinga pe on tu fa yatu ila mai si ku ai nga la fonga nga fa yat io ai mai si tu ai nga la fonga na fa yat ya au mana tu fo ya ole ale fa ale o tu ai lu le tanto program ya asi ka ku fa ka pe jamo ya o taita fo itante fa itete metulang tate taule pe yo le si va nga fo yele ma fa yanga io tatala fa pulusa la lau tu le fa ngo tala ia i ngole ai onai va nga na o mo mai ai mai si tu ai nga fa matalanga fo ilele e fa leo ngoma e leo ngole le fo ilele ma e ke akai fo e ke kai fo this time na fa leo ai lunga le time le ia peilana sau no ai lo mau so fa ia le fionga le fa msino i le fionga fo ia vui Clarence Nelson ia ma fa pe mai ia fa ngata lo ina ia a pe ia o le oto tropola le oto tropo ia le unga o le lawino le unga le isi vaenga e pe ona ofa ya tula son nafi mana tu fo o le lava na to e faila lava ia le talo sanga a le songa fo ile ta ilo ia unisa polu po o nasa unisa polu lo tu mo le mai faios ina ia toe tolo i tua pe fa pa fala le aso le tolo longa o le unga ona pe ia o le toe apili le unga le o le ko apili o le baenga mo moala na le na stala le tamai ia mo ko ko ai foila e ila le vaenga no tausu esu e tua lava u zamo ia o ngai vaenga fo i e ka kaunga ye se mafu anga wa fu yo na tula ile sunga ya malele paulo ia no tau fai fo ile ia so e tausa ile tu se avanoa ia ai ona e tula nga fo ile le no tia mai ile fa mesino ngai le te tau ona tala no ina mata upuia ia o le la le e mafu ai talo fatu i se uso le fionga sa vea li inga su ma le fale tua macro tula ngale mafuta mai mangile le vanga le fia uso le sunga Paul Sminko le mafuta mai foi ruta fatai mafuta mai le vanga le fia ole tasina o tala to la e to mai Samoa ia le tula ngana to ai la le mata upu le foi la o ko kolo mana tua o le ngei lava maka upu o matua la walunga ona ole umi ele ngaka ole umi ngawa saule unga fa maongia le kaupule ngai fa o leoti ya dula epa le mafainga saule si mori mau le si key witness online no fo i Australia le fia sau i Samoa le mafaina sau pe na watu i Samoa fa kaungu ua le o ko kango samurai zatu fa taunu la val fainga ole unga saule unga kioti
ia malele Paulo ia male sunga le mai a o le la lau mai le unga ia ai fa pe mai se tala na tu ilunga ia malele ma fa pe atu o fionga fa msingo wo ure ko manga lo ia o ure ko manga lo ia sui sa lo ia mtulang fa pena ia tonu fo la mo se taimi o se aso fo i se o tonga mai Samoa le to fa va aina forsa tau sa ili atu ele sunga ile li loia pe ia i se mafua anga onga ua mafua ai le vaenga pe fa maongia wa te loa ona o le fa pe mai wale la vakapenga ia ai a fai fo e tu mai tilo atu o ele tangata le te o ele kangaka le ke ku mai kau mea wala ngai ru fa Samoa e ile au fa lele e ile au mai tau o ka kula o ka mai kau ia o le asau mai tau o le asau fina ngano o ele te mafuta mai taro fa tu to telo tatu o ka ko proclaiming o proclaiming relax tau te tala noa fa ali mai so fina ngano ia fa tu fo ise ve ngol tanto proclaim fa talo fa le sunga ia stau no ngol proclaim mai so le to fine ia mona ma tau tonga kenge ai ngari kai ia pe vela malele o lunga ono le mafuta be fo le vanga le fia fia o le asau fa kakau ia ile to ingame o mafua anga e mafua ai ona e mana o loa ai au ke kusa o ko iluma fa pe o le malienga o le keisle o le na mau mai le tala tu e ai lunga le taimi la vale ma fa pe e pe ia ya kangia mai ele iai se tala noanga ale sunga ya malele paulo malanga loia e make sure ai o le aware le loia o le afa entre la mafukanga kai mirea e tangia mai le amai ngosi ua mo so ile mai Samoa ile i Samoa e tangia mai e kangia mai fu ile le e pei wa kau fake ia fu le loia io ia o le asa o fa te tau ia to ingame o ani mafua anga e mafua ia one of the reason a fua ku ia ile client a fa yo ko ngai unga le wa kioti no I've got nothing ile ma so fa pe te fa ia tu ile o nanga loia ia ai o le ta tu te fa so le anga o le unga le fo o proclame tau te fa so fa mai so finga ngalo ava ku so manga ku ka ku fa so la uteli o ani va henga e mafua ngai ku lunga ma e ho so fa fo se ia ma e fa ia tu la o fio ka fa msingo wo le ko manga lo loia toi fe ke ia le loia awe tele e o kele ko manga lo loia wo le wa uma tu langa fa pena o ani vaenga te sila fia malele nga o lack of communications hello talo fai mana ya telefona ngalo tupea ele fa tua ina e malele lona loka letes mana ya yo mana tua ese foi le mana yo le tofa le totelo ni so dalo mai pike o yese me kupu ya ai who know ka kere mana mai tu langa fa pe anyways e foi la na vaenga fo o telo ngona ya mai le sunga ile li loia po le na tuma ya ala fo ia ngai reasons po fo tu langa fa pena por se ko na mana o fai popo e toi apili la na case le amatanga o fa msidonga ai le I fa taun uina marisi mea ua mahalosi le fai o manatu o te tau ma le fa msidonga mana ia tele mana tua o le tatu te iyo fa so la val fina ngalo ia mana tua tanga tawalanga it's an interesting thing mana tua o le last week no it was on Monday lena o fa lewa tuai ia ile tatu update mai Samoa le nga va tuai le fa talo sanga ale official lawyer sili ile fa msinonga a faisa ko fa iunga ia a mata mai le se fulu tau sanga fa fa pui le nga initiator ko ele official lawyer sili ia fa nga solo mai lo so koe a ole lau ole unga pe fiangi kausanga ai pe fa fa pui foi pe sala kupe pe time serve wala nga ye me fa pena ia ai
o le la o le taimi san tauna la wai ma fa pe lo tangata ia fa ke ai lo male me wa kaurun ka ko ia ale la e sau ia ki pilo ia le ko mga obia se to e vatu se taimi se to e tau su e se silo ia ina e to e tau pili le case ia all the reason okay I'll go from Sanele petelo Sanele some fa manu lu fo to telo tanto ia o te tango o ia le finga ngalo le kau ko ila uva ai lungor ka ko big screen le luma ia no tango le te o fa pe mai so finga ngalo ai e fai ki o mai ia ufa pe ke fili mangako ia la te to mo ia petelo Sanele too low. I wish King Faipopo stands on his own, representing himself. Lawyers in Samoa are workers. They need money. They're hungry money. Imagine us. Because co-Samoans and the judiciary system is Samoa. Lawyers. Okay, nice. En taito al tanga tai lona fina ngalo pelo fa yetu. Ia o te tau le fa le wa telesi to inga vaonga ngana im fa fa nga mai lunga ona pen of all fina ngalo la velo tanga. Ai ya maybe for your kupel ma fuanga wa e pe yo le ano fale yo fina ngalo le ka mai e sunga ya petelo o le ano fale foi lili no money pe wadi ma vai ya ki vai popo ya pe wa fai ma tula foi lele o le ale fai ai longa se lau pasengi e se fa tola la utala wala nga ke ro fa tupu man tutele man nei yo le mele utatu tala no ka akia la le case lea ai ka ko kalango mai la ile mele e ise kai mi wa fai iso o e case wa so angi se lo ia o e na better outcome fa tola utala le wa ise dai mi wa tupu ai la se ko inga cases fo ile le ti o e matua e mo mia lava ia ai ke ilo wa ia ono tatou fo idei ni usila ia e ke le nga mo me ta o licolate ia o sa mo foi la ia wa man tu o ia malo foi le ia te tongi o yo le na oni va henga e taute au vantu au mai ia ai tu o tu la vai sa mo ia tal si ia pole al tu langa o le ai ia le tu langa fo i o le ta o to ia le keiso nei fo ia auso o yo le ia wa toso ai lava ia a fai fo ia mo o mia i lo ia se fa foi la kala a fai mo o mia e lo ia se tupi ia se ke o vai tu la no vai tunga o share mai lunga fo i tasi niso ila to fo il vai ngal SSG. I'm not going to mention names alela fai atu na share mai fo ilunga se dalo sana ina ia mafaiona so ani nei tanga te se lendi ia e fa au wai lo wingala ke le ale ka o re yer kupi e te le lava le taua ia ole ia yo le tupi e mafai ona so ani ai fo ia walanga sa fo ia mafai a fo ona lave le alofa ma lave le manino lave le tuto ala vele ava ia ni so tulang ia e fai ka tala fo ile nei so ifuanga o lo to so ifuanga mo wolai fo ia le kele ole ngalu e fu le telo tai per que le venga kai mi sitem e tu mula ka messenger fo isi vela ka kala tu mula ta messenger fo le to de le la votanga tai meli mai fa pe mai siata se e kusia mai singa la unga le se e kusia mai singa mele se e kusia mai la singa vaenga le ai o te fiu te fai tu o mai le onga ele fio mai le onga Tado vale li soi fuanga le ia. Ya tatia la ia le keisi la wala nga la lo loma. Ai se fatura la tala la o si fu kanga kali. E penga o manga nga o ali ile for free. Iwe. Ale la wo fa ya tu le ya. O le ano ayo tanga to kile ko ko so fa lu. Te le tanga tana o le ungangi mai. Some I don't know. Ya o sa o fa ya la ya so ya. E ke kongeki mai lava I always try to do some so ngia kusia kule mea fa si kule mea fa pupu fa penga ai so nia tu le au viole la unga fa ya tu le for ava fa ya tu le for suo mea uma na fai lo le onga o tango lo refer uma lo ia fa ku ke lo o mai lo la e tatu mai ka ko fa so ile onga le we ile onga so
fiu koe vai le au fiu lo koe vai ua me e o lo winga la tu inga vai nga fa pena le ngai so se tala le so se tala e lua ona itu o se be fo ia ese umai tu lang au tatu fa la tele i le mata upu fo o lo tu la i mai ai i tono si o tanto o tu i Samoa kalo sia ia vave ona uma le tele o mau fa msinonga o lo loma ia la fo e ka o kor fa msinonga i o le case fo ile a vai maunga jolu i le lanto fo i fenga balo tala i diti o la fo i ta o tole i fonga le fa msinonga le case fo ile a tu la epa ma limoni fa sanga nga i le palebene o la fo i le tulanga lea i le fati ai no la ua o la fo eta o toa tulava le keisi lava fo i le tulanga i le fai unga fo i lea le ua iai nei fai pule fo ia le ua me i tutu o tas o ka le mau keisi o lo fa eta o toa le nei teimi ia a tato tau fai talo fo o le isi vaenga fo i o i Samoa o ua i se selenga ma ka ukia le tulanga ua fa ta amilo i ua i se selenga se la fai le sa mori mawina le riva yaso le amtanga le yaso le roi se selenga ala tau e sifo le sa tau afai umai le laumua ina ya i le fio anga o ne yafu maka ukia le tamau a inga o lo ia isa la fai fa ta milonga fo isa la fai a o le sola le sa fa tau no uai le he roi se selenga i le tuma lo me o i vaisinga no numero mo mango fo i vaisinga no numero mo o a sau a wala ba vaisala le lana moli mawina le makua foka moli la oye ka ko wori isala fai para tua fo ila lau fa fonga ma Samoa a e kala ngoa lo i mea kau moli sainga ele ya se isi i tu malo e tu mati e mangi angia pe o se tanga vai le mau lungo le tele le foka moli ma le suo ma lio moli e o a fo i tangata e fo linga e su ma li e pe o ni moli na ilo i tu malo yo vai singa no mo vai singa no lua papa sa kaua sa taua fanga sa vai sala au wala io e asa maka ukia io le tulanga le modi o lo ia fa taila ale wo vai ko i le saunga le fionga fai puli le fionga fo i le tofio vai singa no mo ni wamba eti malolo o le urua a fuo sereselenga fo ilele o tantou i vaisinga no momo o le ala o le a tau a watu e fai me alo fai ia nai o tantou tua a ma la tou ma tua lo i le mapu i whakalele o ka se manga ia fa fe tai le fa to fala inga io e kalo sia e fa vai le kakaro de siro makuanga a io e talo sia o le a fa a wa i pea le nei au onanga ia mana ia fo isia me alofa masia fai ngā taulanga ave mai na i tātou mantua mantutua ma e fo i olo i le mapu i whangalele ia ai o le atili ei ona toi fotu le modi tele i te tonu o vaisinga no numero mua o lo fai le geofoni ma le TV foni a le lakapi Samoa o lo fa wau te lupo mai a te mina o fotu mai fai programe o lo fa wau lo pea ia wa fo ita penanga a le tato au re manu Samoa suma le lima mo le angantu i le ipo le lanolangi i le fai unga o Setema ma le amatango me o yo Oktoba le alai le alai fa tautai ai fo i le lato wa le geofoni mai pe ia le lata i le tau le lima nei le fiafi e politia o le fa ai to ia loa le laulau a le lakapi Samoa i se mea lofa tau se leni ne tau a oina ele sunga ya jali aliki. Ia, ma le la tau fo i company tele, se lau lima se furu afe tala. Ia, le au fai mea lofa tuai, i ta penanga li tātou manu Samoa. Ia, ka alo sia ia. Se ka alo sia ia, ai fa o ngā le leinga i se lengi makokongi le leinga i kamaka alo. Ole upumoni ia ma o le ngangana tu sao. Alo farsunga ya Tony Joulia, pe se fo ia le uso ia liva taula papa fa aftai le mafuta mai le vanga le fiafi ta vita auto uma aftai le mafuta mai ai e sera tai tu ave ma lo lava le o sa le vanga le fiafi mai ia tia wata tau le wata tau ona
fai le tatou ka ko mau Samoa le pi wanga loma tu lava wale lo po fe fo to ia talo fa tsunga sau ainga si o save tua tagaloa le mafuta mai le vanga o le afiafi ai o le vaenga le lai tatou le geofoni lai ali tatou la kapi Samoa ia se le di umai maua o le afiso zoni ai ia ile tulaga fo le tapenaga le tatou au ia awale alo atu fo i falanga mai o le ipu o le lalolagi ai o le mea taulia ma le mea taua ia fa'ao ngā tatau selegi ioe ngā kōngua ia fa'ao ngā tatau seleni ma ia alu sa'o seleni ia ile mea kakauga alu iai paua leo le kako paua leo le atunu ka iro ia ele ilava ke le sa research afso so ani mai o ele te mafuta mal program pesa o kala le paua ngai o le aku o lo involve ka fa por kiki fo ile le i ko kongur ka ko yungi la kapi oi e sa o ka ko paua leo le atunu wala ngai le o tele fa atu nei ona o le wele tu ngai pe mai ele te mi fo yo avele sunga ya tu le pa ma tai yo le malo e futia wal ia sa ave ia ma fa ka ma e fa ta ma e por te fono o le yungi la kapi ia onge usila ia ma kwa ku ma mawa te sinta ia malanga fa inga malo ma le national fa tu fo ai tu ma o ti lava ia ia tia e pa wale o le malo pipo e run le malo run ka alonga fa ku le au ke ia me se wa ata tu bo ta alonga pe o le au te le lava le al tantu bo tu ai ma fo i futia ualu nga maualunga lava le tantou se fulu lima o le maualunga yor ka ko manu Samoa ya o se fa tuala utala le au fo ina i avese ina i lo finangalo o asoia le fo i tele ai na o mai ia na i tantou wa to manu o ta longa fo o lo soifua lava pe o le sunga to vaenga pe o le fionga murianga au mua to vaenga sorry murianga brandly ma ia ma le malu se mo sisi manisi la fo ona auto va mai o le winga la utala o le laua lunga yor ka ko mang Samoa e sulima si saka mimika ya mo ka fia ya tala le saka mimika mo ka fia i lava aya o ele ngai kai now ele o le fikuro ke kala ngoa wai langa ele to e tau fa ala e ile ma Sofia ile tau tua ma le kau mawhainga ka ko sevens pe yo le maintain o le sevens le maintain na e mo ia fo ia lua wa isi kaimi mai futia walu inga ua ofia ko fo kele fo nga ingisio paralangi kaunkai ngo ku Samoa kifa ilalo ale fo ya ai pe yo le lunga lava le tatou fitu a o le kako au ko asfrudima o la ofisiri ku sa o ai vatu ya te oi tatia ia feoi mau paolo mau ngafa o lo ka alo i tatou au sfrulima a o le upu tatou o fo ile le fa soa fa tangata lo tonu le nga fainga ka inga e kau mau le winga o la tala le te fai tuai ke ua e a inga ngai kamala ka alo ia nga ta o papa le o la fa fonga i la fa soa ile o le nganga le na a o le winga ia o lo te vatu as an individual question fo ile o e koe mimika ka ko mangsa mo sulima o e toe mita tele le latou ave fu'a e pei o nga masangi ai le kele o kai. Talo fa te uso ya John Tusa le mafuta malefiafi. O e koe mimikai. A o toe tutusa. Ia se fagura la ukala ngai. Ioi, se fagura la ukala. O aso ia. A umang e se ka alonga le mangsamo. Ngai ai aso ia. Ki ngāre ka ko whaia inga ia au se kālia, pe kau ke whaia inga ia Afelika. E nāo na pō. Ngā o ngā umā ke vai e kumu malaila ka pi. Mai ai ka mai ki laiki. Se ia o i tama mātutua. E makuala ka pi whaasolo akoa. E fia pei umo Brian Lima. E fia pei umo Roland Koko. E oi. E fia pei umo o Silavai Fale. Fia pei umo Alama Jeremia. That, you name it. O ngā fwoi kaimi ia makua ke leo le funge ulu ngā oloka ngā ai roka ofu. Ia, e ua moku aku teo lau pepe leo. Ioi,
le mita le ngā leo ke whai aku ai. Whaamaka o e toe ne. O toe e mita o e ile ave fua o lo ave fua. Ika ko mang Samoa sulima. O whaasoa le mea lea. Leanga o le tele o le alofa sa o kangaka wa ave kako au lea. E sili yaku kupe ua sa ai le alofa o Samoa i le taru fou o le lakapili ngei. Ngai lo aso ia ngaka ua wau maa ngai kama. A o le tele i o le isu e kukupu mai kako mang Samoa sulima. I o le silamea. E aru kako mang Samoa sulima o whaalongo ko ngai le whainga mai ngol prokalame isi kausanga. Whamai, it's our development team. Like, really? O le whako akau develop le kako lakapi i le mang Samoa. Po le arsa o ia. Whaamangingo mai o kupu au hingo ngā upu. A o la ule ngā take. Ioi. A whai o le kau ke kau whao, o le kau whai kako whamai. O le development squad fo ngā le langa le kau ka penga. O se levo kau ka penga kako levo. Whaia inga weios whaalua ia kako. Ioi. Whaia inga au se kālia ia kako. Whaia inga Argentina ia kako. O kako kolonge ngā yaso ia. O Wales ma Argentina, o kako kolonge ngā sa iei amakanga. Leane me lewa iei kaimingi. Tatu ai foi. Ele ole mea e api ua kako avea foi, le kako whaamakanga nganga le kako au. Wa avea foi le whaapepe o kako me whai iei. Ua tele ai ina avea o se au ngā whaari ngā mangaku, ma whaari ngā kamai, ma whaari ngā popoko, ma whaari ngā silafia. A ua le whaari le maa losi e taa aloai. That's my own personal view ia. A whaika ke pisa, ilango le au wale tunu. Ele o se au se ainga, ele o se au se whai ngā malo, ele o se au se whaenga wha upu whai. O le au ale atunu. Ioi. Kele yo o ngai vaenga fo i tā ua e. E ka kaua yo nga e me mika i ringei au. Aro pu mongi a ia ele whapeta tau whai atu. Tulou ele lei kele la uso okanga ele lei la o maftanga i nai tamatuai. Ea manisi a fo i olo o tau mawhaia le au walanga o le fo i toi ola vai toi tau tapue. Ea, se vai la kako iai, ia Samoa. Wa le vanta tauna tato lau wa lunga la vai le koe kau. Ia vai la le alua fiki le alua. Wa me tutu alava. Ia, o Samoa iai le upu fo i le ai le wha umangar wha asoa le vaenga le le tato manu Samoa wa tasi le tala oto. E iei le kala fo i le afua mai maunga. E afua mai maunga manguia. E afua mai fo i maunga. Le wha asapa sapa o mea. Tulo wa ngana. E le se ngā upu. E afua mai maunga. E afua mai kaikai. Iyo. A wha le kongu warango fua inga se kaikai oro o kaikai ia. Oro koe ngā kulanga nga. Walanga e. O lea watato mori mauina individual testimonials a ngai kama fo ie. Mahonu isuoka. Iyo. O fo iskama fo ile. Peye e kau saudor kanga kai kau avea ma whistleblower fo ngale. Ba tau tala mai mea lai fa ai ma mea lai kukupu ko. Fa ala vai loa ia lua le fa fo ile le luma ma ko iku ikele ale. Ma fa mai o lea ma lea o ro le o er ka ro le o nga lau mai le. E va penga. Ai o tu antu o na mea. O lo o mori mai e ia o e mau. E iai le mai le kupu i kokong. Ia. O kua haku o ngā mea o lai mori mai e ia o e mau. E iai ale mai ngai kua, ngai kokong. O le ale mai. E mai e kaunga fo ia. Nau kalare leo ke whai atu upomoni lava. Ngai, I disagree ile affiliate o le au politicians. Ingi ka inga ongi sekta kuma oki fo ia. E ka kauanga kuma oki ka alonga fili ma iai ye wa iai au ko faa. Se mau iai ka alo. Ioi. O iai ka kalanga. Ia. Fatu fo. Ai o ese mai lau porkiki o mai lau porkiki. O mai o e fai upu fai o malo ngā fuai. Ngā kofi o re kofi.
Ai kaakia lava. Kaakia le kaalonga i kaalonga. Kaakia le au lakapi kangaka lakapi. Kaakia le au si le au si. Kaakia ia. Fatu ai fo. Ia albe fo ile la ia ka kofinga. Se fa kwala ka kala le. Lenga no tau maua mai ia fafatala. No maua fafatala. Ina ua toe tau filifili le port. Ale yuni lakapi. Sa o maua ai fafatala. Iyo. Fa mai le faingo fafatala. O le mafua angor koe filifili. O le o lo avea ma tai fono o le lakapi e Samoa. O se faalo alo isi koinga. O fafakalai. O le faalo alo ia isi koi. O le ala le kuainga. Le wingo la utala. A fai ngei la o le ala tatou utala noa i anga waa. Walanga o te maua. Ai ai se tangata sa tele lava ina laualunga ma alanga inga. A kele inga laualunga ma alanga inga le melea faongar kanga kayanga va. E aver kofinga. O le sa avea ma kai mua no malu. Ole anga vakaua le sa ia sunga fa atula e pa o palmia. Aver kanga va e yo na anga va ile mele o le wingo upo le anga va. O lau le maka faioi. Awale ave aile au oe momoe, awale ave aile au oe kafafau. Awale ave aile au fa ave vela ngofoa. Ave le tangata e ona le anga va e ngalu e mele. Neo. Ale ala ua koe fai e ngar filifilinga o le mele. Ai saunga. Le pikia le anga va. Ai piki le fa alo mawalunga isto ina. Wake ia wa wela ufa asoa ile mea. It wasn't part o la ufa asoa. Pa wana vaenga no wa ina ia fa mapu ele le so ni telefo ia nisi o to tele o le alo lofa. Ia me se fo ila sia ta mali. Po le ma wale so fa makai o tali aliki. So ni mai to telo tatou pe fa pe to tsira fia. O langi ngai ku pe sa au te fatu le winga po o lea ma lea le tatou tau mawhai atu e faa ofu se tangata i se ofu fou. Ai a le ta ele lava. E na namu mai lava le manongi u tu lo fa fonga la duru. O le mongianga. Po o lea ma lea foi leo atu e tau suengi mai ma tau fofo. A le mawasa o hale fo mai e fofo o le mai. E le manguia. Leanga ya ulu tafenga ai se le fukia vai singango. E fo itala le tusi ai e mantua le vine moto e mangiangi ai ngi forfanga. E ma fai venga fa penga. Te le la na va enga ala yona ta fai atu mota tanta longo ta ita ia mota fai. O te le fa pe a mea o fai atu ona o pai. Anga pa u mai foi. O se si foi o le malolo tu la il te mine fa ta inga. O lai kufa por kiki ala fo e kai fong. E kukusa ala o fa so o te fai atu. E le fe kau i fo tu lo wa wo fa ngai so fa anga fa be fo la uri la wali fo peleskengi. It's the same fa so o te fai atu lava. E le ai e le ka kau o i fo fua i to finga ia. Ku lo wa pa i o swafa. Le la na o la o fa atu o lo tala ngo le issue o te le o tala no antu o no ni tamali anga o tangata. E le to tau fa ai lo ina e le to tau sulaina le iesina o le ie mea le tunu. I le tamali anga mare tau tua a le na avea mataita il sunga tu le epa. But I just believe myself. Rugby is not his profession. That's my opinion. Manga ia ai ku uingisi fo ie. Pia manisi o lo. O lo talavou. Ka kile o faya ku ole. Vai mo mo. Iyo. Ale vai ngala na yo le tantu fa so le winga ngala te faya tu le a fiafi. Iyo. Po le ama le fa ofu oi ofu le ma ofu fo ma kulanga uma. Pe fause ka ko office fo wala ka pi Samoa, pe waka ko ku Samoa wo kofu pasi uma mai ia kamalaka iyo e fa fea o ile ka pi. Pe kau ke o e makua o le a uma faise fale au lole. E ave ye kama ko lengi ai o a uma tulanga fa pena.
e le mafai o ngā fofoonga se whaafikauri. Pe a whai o laile o maua mai. Ore kadi. Ole avelo mai le vai. Va tu whaafonga le tunu. Ona whaasifo leo le si vaenga o le tanto ua whaasoa le vanga le fiafi. No foi pe au ye sa whaasoa i le vaenga. Pe le ai fo. Ona e nau le ufi ai fefe fo i le papa. Ya, tūlanga fo i o le fiafi, ya. E ono pe ono o tau fai atu. O le la vai whaanga solo ia me sapa ia fo i o le fiok le aki e kopo. Ya, e ia o so tanga ia sio mantou no i sa taua. O le upu tau tino, o le upu fo i la vai le mwhai ono alo ai le antau le la au. Fo tau te sesira o lo o whaanga solo la ona me sapa ia. E tari ai. Le aso lua o le vai aso fo. Ia e tu fa atua i wa levo na tali mai al pule anga hawa wa Samoa. Ia mo na toi sauninga ma le whaafoina ma le whaatautainga. Ai wa munofo fo ia ele manofo. O te mana o fo i o te tala noa fo i male ava e tusai o lo tūlanga whale whaasana lau. Ona wa tele lava sa ukau le ango ele mele. Ia ai wa tele fo ina whautua ina maile to tele ana po le family service mara inisi fo i o e le porokiki ai alo lofa. E alo lofa i le au whainga ruenga le tua. Whapea mai siata. E whai fwisinga au ka mai whaasoa ma e awhea nge le vaenga le ua vaia. Ua o ai le tu umalo ai o nai tai te tele ia o Kalesia Worship Center i Samoa. E se foi o le Kalesia Katoliku. Ia ua o ai le salalo. Whaonga ngā upu kulor whafonga le turu. Ua o ai le salalo anisio le au fai porkalame. Ia o ngisi ia o ngai mafua mai whainga wha porkiki man tūlanga wha pea. Ia ai o le tali lea ma le taui lea o le mele maua ile. O le tali lea ma le taui o le mele maua fo ile le ona ua involve ai. Ia ma wha pea la ona o ai fo. O le so o ngawhai o le sunga ia ndula epa ma le HRPP. Au ai pea nga o whai akuala o maule ai taimi ua sola ma le ala fo inga siasa o kaufia koe wha soa i le vale o le HRPP ma le fast. Na paua leo la utala o lo te whai atu. E le o koe iaingi supporters e ta ni supporters HRPP. Le la ufea kusawa. And this is my own maunga o awaya. E le o koe iaingi supporters e ta se supporters as e HRPP. To e pau lava supporters ye iai. To e a o tuila e pas supporters. Pauanga. To e a o tuila e pas supporters le iai. Wale o koe iaingi supporters. And I know that for a fact. Ele o ko yaingi me ka on HRPP supporters. Leanga anga whaapea e ke sao e ke HRPP supporters. E ke le koe whai anga i whai pule fo ia le HRPP mangai kanga kai ia leo kuko o kasima vaenga whapena. E ke kango e ona lo lato fo i. Whato whala inga mamafu anga wo ese ai. But because o lau supporting e director le tangata i to tasi mafu anga whala anga ia fuai. Ona tau mai mau foi le taimi nei me o fetau wa inga fa inga porkiki mo fa vaenga lango. So na le lua la tu inga supporters ia iai. Ele o to iai foi ni me ta oni supporters ale fast. Fa sa o mai o mala tala la to ia o supporters e lango inga fa inga malo o tula. Oro unga kan ko ngoma. Iyo. So nga le lua la supporters le iai le taimi le nei male au kau ai ma male au tau tau fia ai le ye te mile nei tu lo fa fonga na tru. It's either you're a former prime minister of Samoa supporters or you're a supporters of the government of the day. Pauanga, koe luanga. Iyo. Wa oisi foi tangata ia na lango uma le fast. Na wa open-minded foi la tō. Iyo, la uo ese mai le comfort zone foi lele. A la uo mai le vaitele malango uma le whainga malo. Ai to yo ole ola utala le la faiatu. Yo to mana tua mai la utala na le o faiatu. Ko e pauanga supporter si ai. Bole ko o se upai ngi supporter sel HRPP. Bole ko ise me. Because this is my reason. Alu su tanga o vatele. Alu su kanga o vakele. Ai manguia la fa tainga. Ai manguia ia keisi le al to torule. Tu loa fo nei fai pule yo le to fale ngoma tu e ale
te lenga tu ua me se fo yo mo. I decided lesi vaenga mo le HRBP e sava vali ese kuku ko akasi. Kuku akasi ya oe ia o nga whaia kulere malo o mea ngai fia ilo loko pe o kalar kuspa ia. Ia e fia o ia i ova. Ona whaia le e ia o mea manga o ia ilo loko. Ko inga keisi fo ila nao tangata ia. A halu alu la sua tanga o le vaatele ai saule i unga o le whamsingo whakaika inga. E manguia o lae alo ia la toa i anta tau. E o ia kuku akasi. Me i umalo malisi ko o kele lea for sure e mawhai o le asa ungi across the floor. Ai tu uai na o tuila epa ma whaateitai inga. Teitai o le HRBP ma le whailau kusi. O inga la kou roa le whamaungianga o lau tala lea. O inga e whaasanga matangata nei le pretend o supporters at HRBP. E whaasanga kau mai ngai suia la sa vali esi. Yes. O inga ko ke loa le pini o lau tala. O le a whaasanga kau mai ai. Ai o mai e back. Why? They are only there for tuila epa and tuila epa only. Ia le hoko ka wokul mea ngai ko ke le vesi. Ioi. Te le aile. Ioi. Ko ke pisa fua fa mai we are HRPP to lower rubbish. Vai po e koe malama i le wingo le HRPP. E wo fa ko vai po e to langa o ka ngaka ngei kau kakalaku kakaku uma se we are all HRPP. Kai mi fo yo tu la i le HRPP ma mea umana tatu whapenga malava. Ia o le hale winga Human Rights Protective Party. O koe protect laua yanta tau. Think of yourself. Think of yourself. Don't think of what the other person has done for you or for the country. Think of yourself. Po le hafo ilau mem fai morka ko ku. Oe lea e te kau ai maa ma e whatever Tuila Epa has done so much. Le hafe aku lau kala. He has done and I agree with that. Ai longa fo ia koe maua se ku ai ngā kai o Samoa e kukusa longa kaimi ngā kula i mai ai ma le fo i tamali i o le tunu. Yes. I don't think so. Walanga le fo ia ile peia o lesi fo i a whaatou whala i ngā le fast le sa whai le lato roadshow. E le koe forever e se si e pare mia pe le toe fiangi paia inga ma whai whasuia inga mana ia. So le winga la nao lau tala. I don't think e ko yeise singa ke kaka e le koki al kamano. Ai ole a ma fua fo i onga laufa ia le koki al kamalo. Ona ole tele fo i ole tangata sana muli lava fo i matau waso. Ai le o sila i le tamali anga ole pati le HRPP. Lalanga ka faya. Wanga o singa mea ma fafa mai ku le HRPP singa mea fafa mai. Le o tala no le au ngutua, le au ngukua ka o ngule anga. Le o ke kala ngoko fa penga. Ia ai le fa penga. Ia u lea. Ole tele nao nai vaenga fo il tanto fa soa me se fo le nefef. O ole la utala la fa tawalunga toile mena la no o affair si vaenga lea. Ia ufa pia mai la kanga mai si fai prokalame. O le mea le maua e ka inga yo e ka le sia tu lo le ufa ilangi folong. Mea le maua le fa kauka le a o hai tu i wa o ma mea i ka sili. Ta lofa. Ta lofa vo ile le pohangi la ngonga sto ina. Le ta yo le JRPP. Pohangi o ngala ngonga yo so ai fa longo ia tala. Ua leu si ka ile aki e pikopo. Ua leu si ka ile apo skolo. Ile kai sili. Fakwai. A wanda po hangi la ngongo. O le toe ina. Pe mangiki o ngakingo. Langa ho ia hawe kau mangiki o kakingo. E mangiki o kakingo leanga. Pe o ke le ka koriko. Ale o fako. O matou ai ngai sa taua ka koriko antoa o tele ka koriko. Ai le ave esea. La ufa alo mawalunga. Ma lo utali tonunga. He's a man of God.
Whapenga fo sunga le apostolo e William Mafo. Iwe. Whapenga le. Iwe. Ai a saula le whawhakala le whamai. Pe ia o le kaui lea o ngei ka i tulou o e ka lesia o ngā o le ofua whai por kiki masonga whai kuila epa. O le kai sidi. Wow. Sa le maa lidia kamiki whaavare vare so. Ioi. Wa ma ngiki au ka kingo ia ku inga kala. Ia na ona ufa pena atu. Pe ia na ufa iatu. E le ai a ma se kaimi wa ufa alongo wai. Le ai ma se kaimi nga ufa alongo wai. Wa sii se tala al sunga tuila epa. Kairo ke ua misi ya. Ai le ai ma se kaimi nga ufa alongo wai. Wa sii sanga kala. E ta ule ngai ngai le aki epikopo. Pe ta ule ngai ngai le sunga le apostolo. Ya vile mafo. Le ai ma se kaimi. Maybe ia i ngionga kai mi sama ngua. Publicly. Le ai ma se taimi. E oa fo ile. Saunginga fo ile nga lau ngai le ake ko por se singa fu fo ile taluai. Le na fa leo ai le masangia fo inga fa so atu ma. E oa fo ile lau ngale na. E te lore te kinga nga cake na te kai to ina sunga tu la e pa ia lau nga. O nga te kinga with whole heart. O longa spiritual father. Lai sa I longa spiritual son. O le mama o yor fa ko fa la ingar ko inga ngonga te kinga I la nga. Ai o saure kanga kai makua pa u le mafaufa. Kanga ka makua pa u inga pa u kele le mafaufa. Sau fa ale liu ma fa winga I le tu leanga. Mongia. O oi foi la le ke fia fai kala ia. Le la fa kula kala le. O oi foi la le te le ki fia fai kala ia. Anga I au fenga ruenga te tofia le tua. O oi foi la nga. Ai so nguku a ma so sai ma so wai kui. Pe a o kengia o ela foi fea. Mongia. A faila o le te tango. A ka ruspa ia. Pe waleanga ia te tato. A sai le fionga la ki epkopo. Lenka ko se ka mori mawinga ngau ko se sila umama to mata nga live mai le nga saunginga. A sai mangingo yor saunga la ki epkopo. Tuila epa o oe o lo watali I fa le nga I le fa tuanga katoliko. Koe makamaka lenga nga sa ngoi ko inga. Ea. E kele o mafau la fo ilele o ele te fia fa ile natala. E kele o mafau e isi aso sa ke ala ko e ke sa fa e ke fa longo kunga o le la hunga mai lo foi fe au. O tou le au fai te tala. Ko o ko fai ka e dise ke mi kau mangi ke o kingo walanga ke la ngonga o e fai ka la ka ngo ko fe au. E le isi tai mi fa pe nai o tatou uma e kau ke o leanga o le nga se fa tu tala o le nga ko spa ia. Ta walunga wala va foi le faso. O le nga ko spa ia la fai mai. Mo o ele mo o tou ia fia fai ko inga fai nga por kala mi fa pengi. O le nga le tu spa ia. E nga e o e wai e fa tonu e fa poto o fa me tutu ala yai a wai fa tonu fa poto kusi pa ia umalava mai le fionga yo vaia e a nga fo ia o ai oi kiro kako e o tu lole up I like it amen. Praise the Lord o le leo ke le yo amen wa foi langa la nga le o ai nga o nga laku ai le sia so sa ai sa ule upu wa I mai oi a I mai oi lau mele nga ngai fa ya I mai oi lau wa mi o valea tu lo ma wa mi o fai kakala nga o nga sau o le o inga fa mai po o ai fo I le wa kau kala fa fia Oi nga o nga lu atu wa le koe sau le susu ma le meli au a maka nga feu mai sia ka ko wa mi ke ia Io la un corpo
ia le ua mapu. Ai le kakaunga mapu ko ngor farisa. Ia. Ioi. Wa fo ona mausaranga. E fia ke le kako e antu ai o ole upu. Ona lu watu ai leo Yesu I Kapanaumi. Mimilo e lifo ingai pekere ema. Ai feko ai e ingale. Ioi fia fa yo haleluya. Io e via le ri. Ko kiki a pa oi ma sei or fingera I ruma. Ai nga onga lu ako ai le sia so rai mati aku mar fa paku. La irunga ka wa fo nga kalango mai le upur va so len tene. Ia o ila toe au le lei fa fo wina pe yo le a heto tau le ma ai la ko se inga engore mingi wo ile le kinganga u ngaunga mai ka ma ala ko se me ka nga o ka kai le di fa fo winga pe yo le ai ko iyo ka ku nga sa fa ia ma fa pa ku ai se nga le matua o le aso le nei o le lau faiva o le o le matua o le aso le nei. O le lau faiva o le pelu mai. Usa langa sao faiva penge. Ea la le. Ia. Me ke ea. Ngalo a ko le lokuru me le. Ke ia re mapu a. Ai la ka ko inga fale o langa ia. A le na ona a ole tala ai fasa eanga e fasa ea onga faise kala fa le nganga e fasa ea onga okengia uputu sa e fasa nga okengia fa le nganga e tai longa ole kalesia ia kai fa prokiki e fasa ia bakula ofisiri nga kali meses e fasa because you are a prime minister, because you are a minister, because you are whatsoever, e faasa, e papupungi ia ke oe, onga sanga o kengia oe. Oh. Ya, lena, lava le pokalami. Ke le whakari mai ia. Ia, wha mole o ngani atu. O ngani atu malenganga vai malenganga mawalalo. Iyo. A wha pia, let us, allow us to pay our respect in ai toa tala lei le ua wala au e lu tātou matai. Iyo. Waleva nga whea ngai au aunga ma ngase. Waleva nga fusu le kingo, fusu mamai. Ai fusu fo ile wha nganga, inga ia ola lo wanganga, ola fo ia. Iyo. Nela ngai kaunga e ma fau wai, be grateful. Iyo. Anga wha apea e sa o e le whioki au ngā lea kua. E o mai lea so, e le oki peke. E o mai lea so, le ai kau ke whio i ma paulo. E o mai lea so, le ai kau ke ki e rwa au ngoa. Ia. Anga wha apea e sa o la le mau le kau ke whai mai ai, o le mele mau wale bla. So, anyways, yeah. Let us pay our respect ma tātou wha alolongia tūlanga uma. Whaiara sauninga I le se tātou. Ya, misapa ia fo I tali ai. Ya, le tu wa atu. Mo Samoa. Taurunga proklame le vanga la afiafi. Fa mangalo se manga le tau tamari ila foi fonga matele. O le fa soa ia. Manatu lava na o le tātou proklame. Manatu lava ia fai proklame. Ai a fai pa o papa ma le tau tamari ia koe fa foi mai. Ai se le ia. Fai ia mo tātou wala I malo. Alo fatele atu mo utou. Manuia la lo atu I le fai unga le vai aso. Tātou tau preola I anga leo le tua. Tai atu lo tau soifua. Ia, maso tau malosi. Ia, wafo ia le haro atu sapati. Le ngata fo sauninga taiao, sauninga fo la sa pa ia o le tua. Ia tātou toi whero ai fo I mamuru au fo I le aso fua I proklame. Ia, le na. Ia, ai alofa te le atu mo utu umalava. A siata fale malupio vauliko. Soifua me manuia. Salah
Maota. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala I atu no mau. To be a fiel on a bemo or Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless. Oh wow. Kau kan make fia eh. Just give me a second eh. Hello? Auntie. Oh, Mayuko. Serioso, kau ai sen mai sapu pengan si pa tole malan separa ke. Baby, what do you want? Barbecue. Oh. Chef from Morris sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No, this is beautiful. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua I le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha le sui fua maloloina. Tūlanga I ngase o le suka, le ngā te fo I leo ngase o le wha I tulou. E whesoa ni fo ina I wha I titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo I peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo I social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue I Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road I Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whala o loa le Tasi Market I New Zealand ia tātou o loa o mea taulima ESE mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea ma nifo oti. Ma le ano anoa I o nisi o mea taulima ESE te whilipiri mo iai. Ma ua fo ia tātou tau mafa ESE mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tautau o fiatele. Wala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao.